ebi ode abedru edi dance se oni edi ni papa papa anopei etiatia eye Ghana fo nyina etiatia mu nyina yedum se rade adomo obi aho eye nyame adom ye ho ye Demias papa na rev we dia no pede ya tete how I drink akran so je ni nyina beboa se oman ne bekọ nanim yesi anopa yi ye hye adwumadie na se ye pese ye da nyame ase e pese ye hye obi nkran ye pese ye ma obi keka no ho anopa yi a e de asem na wo aka che nipa koro yo anopa yi so de se de odika kan na aseda ne de mawrade anopa yi wo nkwankwa na ofiase wo ofiasefo a Ghana ni biara wote ye ne otiefo biara wote ye nka wo afidikase so anopa yi mo nenyi se otiase wo nkwa wo ade nyinara ana no pay obi enya ne sei aka kwanya se sei obi nyaaya a kana ne bede nanso amanesa ana pay e show bibia kwan se be careful da merade na mo wani nye se wo ye okratia se fo ofiase ene ana pay e de radia se bebre e de radia se match bosumi so ode ye koye nimu na ena no pay e futu sem kakra bi a me pesa me san etimu bio na watwe mu rade fa me so na ye kasafa ye kasa de o ye Ghana ni a de bia wo firi no o mother tongue no e wo so wo ma wo ma wasefo etse o kasa se ye de ese wo mu ye chese mo fa no ye kasa na no pai me san so kasa afa ye ni a ye di ni apomode ne ho se wo ye Ghana fo na sabre match mo a heritage month ye kai a Ghana dia na wo say ye bukom poko ye chi ye ni a ye di no ani ya pomode ye hwe obi bi say mami ukasa wo kan anopai die apomode na ye kan ani ye dia ni ani Ghana sam bi efa ho ben meni aba efa ho pa hwe edu ba bia na e wo say ye ma ye fie ye ma no ehunu ye nuane no wan kasa ma me a wote kemu a wote mene mini aba ma wote me anopai I was say do baby a ye yi eye nketie ni na si nke na daku bi wo ha hwari wa bel ho twe wa foto you wa bel ho aye da bia na wo say ye di enuane a sabi e di o ye enuane bebrebe no ye wo Ghana enuane bebrebe e wo ho a sesi a ye kasa kura wo bodi ane bidi e kire obi a oni na so ni kuro modiane ya de bebre ba eto atese e wo ye so oman mu afafi ene ma ekoye mu Ghana ni media Ghana ni edru ba bia na wo so wodiane ye wo kuro modiane no wa practice kakra share na ko social media so ene ni bo ha ye hwe ya ni tie mu hu sabi aduane bo ha ye yesu wani mu amini aba anopa dia mesra meka aduane bo ha ye yesu wani mu a sabi wo de ma bosom kura woni na so ene nipa edi eguye mu ade yare eba wo ye Ghana ni e wo se wodi aduane a e kire se wo ye Ghana ni na so ene ye mo no ye kokofa eye amanfo nuane eno na ye de tete ye ma no ne ye hu ne se ye obi ana obi ba ofie na sabe aye wasi wani watwi kantose e wo mu ana wo ngugusu e bia beka na wo se hia wo saa medafo se udidi a na wasa ju wapode ho anopai enye ni penya na benya saa kwanye ate ahinta samwe yo de ekọ mu bi se ebegbo wana ana ye bibia ya na ba kwan so empofufu a ye di ko ye mu fufu Ghana fufu a ye gina ye mu se fufu ni no ana kwan ba so ana ye di fufu da ko bi wo ha wo so e ya peja wo ma kakra na fele se fufu eni adofo no o man Ghana se ye kai Ghana dia ya mo ye mu kompompo ye ti na dia ye Ghana dia no eno na ye mfa na amwo ye ya pomudi ho and now pressure and now we are diabetic and now you be at our sumi na say and we are near the degree of muno and yet you have got to be adwuma by now say we are near the my man and
Shamofraba, and I was friend and Fisher uncle. Many about and Fisher uncle, and I was Fabulisa. I know them. It's just a brave. Sabre Ghana, Yaguswa, Sabusumi, Yagusu, Kai Ghana, your father, your car, or my Ghana, dear. You know, you knew, and also a good name. Or quite the fossil. May I preserve you, and I know. I trust you after boy, every other. Yet, your mind and the Ghana, and I know. That church will be together. May I pomodi actually city, a sister, and the Amayan. Now, who are pomodia, yes, and when they are the amount, I'm so on a pair of minutes out there. A pomodio papa, a kawana. And I'm a place I want to say in some way. I was to detect your master on swat. If I saw the brace, so let's just say, there would be no pay, you know, at that boa now. You already know you ever wow, you would be my man. At that boa, I'm a plan of pomodia now. I'm not paying any of the additional price of my family. And I didn't know, on Tremasimu, Master said that you want to know a chile, who bought you, my main come home, or my Ghana, or the phobia was your man of pain. Said you would be, added their own no say, and you never go out from a dear now. Only a smash from within Christ, so yet you my day at your boy or my Ghana, at me a corner. I'm not pay a additional no on your cassette. I didn't know I can still say a son of Juma. There would have had that kind of baby and shira. And I'll pay all call. What's the care when I want to make her? I did sound I could see a show game. The away piano. I didn't remember not on my SC in the Ghana, I didn't say I'll pay. But I'm going to ask. Amen. Reverend Sarah Danso, wait, dear, no question say. And one I would can kind. Obu Abacas and encouragement so that you are near for home. And so I want near someone, a ho. Any assemno, and when I'm Max 89.7 FM, you're not a human, a yes from Copa. So for a sec, dear Diana Papa. Now, one mamma Casamity, me pay to me. And so, and you be an empire, but more. Reverend, wedding Uncle Poncha, because you are the Catcher, I am my Reverend Sarah Danso. Ya me ensha mama papa, Padania Brenina, and women said. Yen friend mama and I am pursuing a home Emma Nenka said and Ned ye minya honda mama I mean shira wati Amen. Amen. Papa. Amen. 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 Eti ebusia Reverend Sarah Danso wunyamini papa panyamidi fu ankasa enisa no pay why adoma waboa me ade enkranhye sem no atodwa yadanya me ase wose wo danya me ase na wudidi ye enye da ni da nyina be to da bi akoso wasa wo ye fasten wo se medidi maybe so for being a car na se wo se to da bi a aya na nyankopon pese wudi kom eda se de ebe ya e bi aduane bi kura nka wo kodi na ebe ma wo yade bi ana se ebe ma obibi nti omma kwan na fa de kom akwakoda but ya ne ye nti ase na akoso aduane no so edubre wo se wodi no wani aduane papa abede na system na gina ho no wati ya fasten eno ase enua na ne ye kan enti aduane ni de ehia pa wudi ano wadi ni kwan so de aduane papa Ghana aduane ni nutrients ni adebo mu abetimi asiesie obody no ni padua Ghana so de nyame adom ye nuane bia so ahodi wo kama sei ena no wo kana obi kura ba ofie na ayewa ase ofie a ena wo hie ni blender wo ye bosomfo ena wo nye serious enso na bia no ka opoto na nwane kakra fra mu a ebe ye yie se na kuku kura ye je mu ade no na ye se ye de shedido ye je mu ade no nti no Reverend Aboy ye se da na nyame ya na se insure no na se Welcome to Wednesday morning.
Mass 89.7 FM Max Morning Dew no asuguso awutie no wonyontofo wakane nyina omani beye yi a efriye nada enti ensema etwaguo ko wakrate mu adefo ntentamfidie so say blog say vlog baby a information e bebo ama oman puntu akọ nanim kwa de yakeka ne nyina bomu a yede so say news headlines enti afi na wode wafidie na ato hanom a yesi da wase papa na kwoso ya reverend mentimukura muta say na waposo te say ngodie ade achi ye idie and one say tinto ya titi ma ba bedu ewrade nyame ede nyame ase utim hu say ja ade achi ye kama ko ba de de nkwa ache ye na wo so bibia bokọ die da woro ma ja awani tria connection no ko mini na say wo say nya kura untimi mo ame Debi said I didn't know de ebe ade nyame ebe ye ade nyame nyame amama enye nyame nso de o mu ma ye da ayo oh wait yes sorry sorry let me say why you say wo kasa wo nkasa wo be say why you say unni body nso di dia sonso oli obasi be say o pe de abre say o ti kokko so office obasi be oh sorry let's go and now ni obo me no matere na mamusa na oli na wonso wapo mu tisempo ni wapo mu tisen hu ye ose ne ho ye di maka se DJ for the woman nkasa silent workers ede nyame ase na ye DJ se ne ho ye na koso se ne ho ye na mso ma tie se de na de enya asam keto akwa na mra unu a me kan twese fa namba ma no oba kan na ja me ma dwen se ka me de na enra nanim hanjo na nam se na wokote ne hene ama di kan bona ma na America tenta odi fie ha say no program that 3:30 what about 10 no pa no nsia na usi ha baje number ready ya kumi abere ho yes kumi kasa atiefo ma bra ba mu na mu no eno no mu ni kumi kumi nso ba bia wo bia ye chia wo anope ye chia no echa wa no papa nyankopon so enhira pa mo badwuma dikadika pa ko so na ye monwura ye general news wo ye news headlines ye nkeka ni nyina siani na Ghana fon so ntimi hunia koso wo oban hu enti enene ye graphic online wa how ye wo Joy News ye wo City Newsroom ena ye science so e wo Joy Business Africa News nso so etuatua eno no ye bibrem ama na aka na yes ensem ansana wiase nyina nso de nso yakeka abomu a ye de ba nti wo be firi ase na me firi ase akosua ye hwe CCC dada ko data bombu epan asi so abusiafo ye koso ache wo bibia ene anopai sabre ye news headline no ensem a asisi wo my Ghana mu ne eben ene de ewo achiri ene amanfoforo ho nsem ena ye kunchire bia ye de eba besomo anopai ewo ye morning dew esuo na ena anopai ye free ase de ye de graphic online ena efree ase omampanin owura John Dramani Mahama apa odwumadie foforo kra ne nyina ene se adwumadie yi wode bebo entoa ana wode bebo apro ewo my Ghana mu na chise 16 regions no regions eye dunsia ne nyina no wode beko ebia mu na kire se wone regions ne nyina na se manta mahodo na obekom ne nyina edi enkomo afa my Ghana ho ne esese yeye ene ne ensese yeye se oman panyi ya eneyi graphic online so ada na di ede akire yi eno na ne ye ka fango ho ensem na oil marketing companies ne bebrebe eno wonu mu edi dwuma ton petrol diesel ne ho nkro ne ba ede ma amamfo ahyenkafo titiriw ene eja wonu nkura kai bi na ababeto odwa sese de akoso ya akoye te se akodwam na wo se wokoto amanso a maame ye kumi bia se me de ne 10 cedi obi so se me de ne 9 cedi 50 pesos no kwasem ene obi so se ne de ne 9 enti mu de na abeto wa besese ahwe enti se wunya ebo e de ewurafu opom sahodo na go ye goal ya Ghana goal ya wonu mu de no won wate omu de no so de about 12 cedi 28 pesos enu na gina enu no pa na ameba no na ada we ne ba ko gina 15 point something na ko 16 pra
Go am so watene de no so me kire petrol ya wo ena watene diesel no so 14 cedi 98 pesos na che se o ya magana fo no so ehunu se onom de ne na ye enti wo mfa ho no meto anase den ho no na oil marketing companies di to dwa se no kwasem ya ntokwa ya ekoso yi Russia ne nkrofo yi Ukraine dia ba betwam ko ansa kwere nansan dia Iran ni US ni Israel dia nso bebom ewom se petrol no ensem na kosoro enso se ye beto so o ye ntoso o wo mo de ma hase etete wo mo de so se de be ya Ghana fo ho betimi ahenhan wo mo no kwasem when so joy news na wo de eba wo kire sem eye odumja adwuma yekuo no mako dumienu ena nanu ada yete se eyefuwo tanka na chese ka bia ya yefafa wo ediko eyefuwo stations ahodo no an akomini ato ewogomwa ya eno ewo eye mfimfini mantam mo central region na ekoba ne sa na chese wo se odumja adwuma yekuo no ntantam so a wo mo edru ho na chese ye di bibia eba fom na eno na wo mo guso wo mo edum ekwaso a edum gya ena eye tanka yi ebo modern explode ye potokasem sa na broni beka no obi be se ablast eni eye kumu wom ye yam kure se bonfire na chese etimi blast ya na se explode ya ekowie akire no eye enipa wonom edumgya ya na se dumgya adwuma eku no emu nipa 12 efamu eprepra ye pa enye asem ketua ene joy news ebo ho amane na we de Ghana for manum sem a na no beto odwa se du prem bia na twam wo itamane ne importem elekota kora ene se etito fom a enam so ma penifo mienu a omo quantity e wo munum adwuma no nka wo so bua mo man punto akona nim no mienu ato na nanom e won se edu na nkrofo ebusa se na omo ye hefo wo mo firi he eye country bi na omo de ayi helicopter yi twam a na omo abete ahwetema ho no mo ana enti ene aba beto dwa se wo mo ye Ghana fo nimpompa na wo bra akwanhia no esiye no na Captain Frank Amwani Donko ono na wo ogira mu seven premier edu na a flying instructor owura Elijah Ofori Donko ana Donko ono so university graduate achese wono so no wa body degree pa ene se fofie antwata ko wieti adekwata ito fom a wono mienu nyina kana na wono mato na nanom e won sedu nti captain no de no wanya mfichia no aduasa nsia 36 years Captain Donko Frank ekanidin ho Amwani ena afen so owura Elijah Ofori Donko ena de donko fo mienu ono so anya 25 years obini na chiba o akosia obini na chiba anya asem ketwa o ne maame ko de wo huna mani asem re mu oya o maame ko de wadi amie o asem no mu oya papa obini na chiba menim se bia no nko pese o kire no pilot no se de ade o akosia je se da komu because we are sini de awu abamunti no emu nsam kana ye yakakra integisi ye sheda ye special report hu say because anodin emoya pa was papa bi anyway mami mbonwuramu ewo adwade ho ensem so ene aba betodwa ye kire se eye oh my God na mu ye GDP asat mfimpinu ene adronu enumu no eyade ase etimi call nanima kodru ohamu nchemu ensia ene achiripo eye hwe na chese 6.0% ena ene wonom echire na wo kire se wo ba ebewuramu ewo eye final quarter no a yedi ewuramu ewo 2026 no a eyade ase eso so ebegina eye ohamu enchemu enum eno achiripo no enwotwe ya sesia de joy news ebo ho amane ede kire na wo chese baby oh my God na mu GDP no akoduru eno no wo ham enchemu eye ensia ene achiripo no ehwe a wonom ebo ho dawuru ede kire yenko Africa news say na Africa news no de abetudwa ya wo chem se we kwa de no po ye kan ba na de wonu mu hye mu kena se ukopie mu ewo Republic of Congo
owura sosu ngosu papa no wanyin 86 years akaka krabi no je nya mfichia no aduokron kora enya asam ketwa yasan ato aba ayi ne biom the fifth term se wo mra no medi Congo oman no eso ya enye asam ketwa kora kese results omo de bae no keka nyina bom na koso ya otetete ya na chese still papa panimu no papa ne win pa chese we win kora wi a we the professional results no o mfie zai enra bese sisi bi etezai wo kwa 90 years aba asembe nkure ne ekoka mi papa asem ya yo share jalabia ai kaya ya ti ahwe wo haseyi dio ni yekosi ye no they said they on na your man they said they officially officially enra de na professional and they officially owura sosu minimu ara se owura Francis Xavier sosu ni mse na busuani yan eno no a Medina MP no ono de sosu na sosu bia ye sosu ra eno ado no ne hia ni sosu twato sosu bia ye sosu nya fe no be ono kwa de Frank or the bibi Xavier sosu Xavier sosu enya Xavier wo you anu wasem ni nyina ye din sosu o papa we da me hwe na oba ye Ghana ni Congo no ma yi no ade to no konya sosu no we na ada na we susu de ye Ghana ni ene we susu we Congolese Honorable Francis Xavier sosu obi a wo bia so ye tia wa no pe o papa na me se woni okopie mu Congo a wo be pie mu Ghana nam so a no odi ni 5th term Eddie wait something kwa 90 years manyi pa so ja ye ntoa so ayo ma we ever we susu every wo man a friend say Emerald my for so ensemi bo say we Belgian ex diplomat na eneyi yede no akwa gina empanimfo anim ne nyina ene se ye hwehwe ne nsemu na yabɔ ne kwadu se odifo a ene na emra no ene ni bedi pa ne nyina ene se owura yi wona breso ya na wodi ne dwuma ewo aban mu no ya ade se wo fa kuntunu ase ene enipa bi mu ebopo ema Congolese yetimamufuo ni bi no yetim kunkum ebia na chese wo kan a nipa no apem ahenkunu aduosia baako 1961 Congolese na papa yi etimi ema yekum wo mo a ni nyina ene se wona breso no na kire se odi ne dwuma ofinse bese power corruption chese emere no onim se enua na obedi ede akaso eneyi ne mere atwam 93 year na esei wakwakwa gina emere nanimu a ye toto nano afa na breso akunkumakunkumu a ekɔɔso a na ne nsa ehye ase a African News ebo ho amane edi kire yi abusia mass 89.7 FM mass morning dew no asuguso a eja wutie no ye ne mo a na ebobo mu kakran ya enye asam keto akra na we na yen yetimi adwan sam na gu akoso ai wutimi hu se medie mu pa de no kwasam obi kan no kwasam ne nyame anim no bronsam atiko se yesi ye hwemu pa dia ene de wo papa asam de menka bi ayi no 90 hwa asam menka ne mo ebeka firefighters no so ho asam kakra edumi no am prepare ye no ebeka ho asam kakra fi se na nyesa kande ne niema na wonu mu ninti na wonu mu prepare ya na ana say explosion no fa wonu no num a wo ma hu ne ekoso o say oh my God na mu no when it comes to technology especially services no on say wo come modern world ne dey omo ye well advanced because say jane e chi wa abonsan so kra na omo was some ladder bi mu wo hono mu a ye foro ejina chire kra ne o tunsuo ne guso sa pepepe ba ye de ye be kita na de aben enti ni say explosion bi aba e be kanipa no enti no say kwaba ne say yenso ye ntumi advance ye ho e wo modern ye fe ne say equipment no a anytime bia no ne e be ba eno no e na ase ya practice traditional one na masisi a no abaye no e de ehia ne say ye benya car na yenya sa pipeline bi na chese ye tu nsuo no a ye advance
say ya advance a ebe kakra we no mina wo say etimi etwa enche ye na okopiem e wolata bi okohia eno nso so firefighter bi saa nyame nko a nko wura yi hwere ne nkwa ena eno no enipa bi bo modin a eyi no efiri eye ejani mu saa nso ena eyi East Legon adringa no eno so na nse bi mu last year bi mu eno so bi si saa e ma wi ache kura no timamuni bi kotwitwa eye odum je adwuma ye ko ni bi eno so wi ache na papa yi afamu epra ye de no kopiemu e wo ayaresabia enti si ya mpe kwane a ye befa so na ye so yetimi a compete with modern world na anytime bia no ase ye giban ye boban agiban emwa wati ase obi kwa akoso ohawa no ebebi aje na de ohaw foforo anase asem foforo na asan ababeto ne so ene na busua na afi nso omanmu ni nyina eso nti yebesere mpanimfo se kwan bi wo honom na wonom ebetumi afaso na wo mo advance eye equipments na eye aye mpanimfo dodo no an especially won ma ya na wo mo gina war front no wo mo di ebedi dwuma enka ebebo ye papa because ntimi nkoba say obi ko save life anaso obi ko je enkwa ebewi a kire na nipa no onu momu afamu epira anase afamu ahwere ne nkwa nti ehu behia se ye bebo modin a na ye nsoso ye use ye modern equipment ni bi ene de mebese ewiase no ayefo nti ne se ye krakra mfidie bi kura aba na ekoba ne se ye hyase ne ye use because tanker explosion enye easy woni be pounds na hu nyina aworo wa hwe kura na chese wo nkwa na ya hwere no wo kotimi konya 3 degree bend dia na chese wu na uwu no do mo prepare de ba ye nti se obia ewu nti ye besere empanimfo wono memomodin a se equipment no ehu behia na ya provide de ama wo mo se de be ya ade ebisi no entumi enkoba be because esi se ya aya na areho agosu ya ene ye fasa konya isu na DO2 Desmond aka eno so yetimi achia no papa enra wo mo bo adwuma dikadika na ababeto dwa se shops makomako adua 940 opie mu e wo sakomo no ho anka wo ma anye ne ntentem gya so dikadika anka me no ka say de nka manfo de wonsa egu omuti e wo sakomo no ene ne important ye se sakomo no estate junction ho no mo e wo so kra de minim ho area mu ho na nya asam ketwa kra ti utimu se adwuma efo no so etimi ebo modern pa ya enya asem ketwa na shops makomako aduanan de nka wono man kopie mu ho no sika yiri die pa nka be ha yiri die nka be ha dwen papa ene say wono mo ekeka wo ho a na ka ye hwese nka ye nsabe ka tema regional PRO de ma odumdwa adwuma kuo no yewura Ebeneza Yezu enso ultimu say odwumadie na foforo wono mo ntina ye nsaka na ye de ne betum cause ye ka odumjafo asema ye bo abaso no ne ye sere se aban so hu wonu mobo na akode ne akade bi a wo mu hia no ye mfan resource wo ne ema mu ngina se brane asem na wo ka no ejato ba bi anya fe no nipa wo ko pushi ne to ukura ayi kai mumruntum ya abibi sesa so yi enu ano no ye tunso egusuani ye tunso egusuani shiwo akoso ya waspedia guso ade na dum odan ne ho na we de kesi ewura jai mu ekodum ja ko so hawa na be beche ni wapira aggressive abre na so fire for so bre pa na nga se obese frontliners o adwumanya hizo aggressive abre na so fire for so onhura ma ne papa ya enye asem keto anti no ye ni super headlines na ye kenkan bi de amayeti for any yahwefo anopai e wo mass 89.7 FM max morning due afi na wo do afidie na to ha yes ye da wase ye da wase papa pa seja odi wa fidie no ato ha na ebia na obi edi na woda ebia na obi was special occasion bi obi aheda ye event bi a wo say event we di ohia ba supodie bomodian na famfo mehini nyina bra na yentimi enka enhye nipa no enkran so won kwaso anye mo yesi obi ye campaign wo ba bia e wo se e bo nipa na baso ne hye nkran fi se ofa nipa obefa nipa no area no ho no mo aboa ama no nipa foforo nso anya adwuma aye ya enye asem ketwa enti we de abusuafo yesi edamase asedemu a ne wo seja enche bekwa kwaje OPD no ene yesi ye hwe garlic
ye hwe ne bad side ene ne good side enti me ana me ka ye Dr. Pope ene ye ne betwetwe enkomo ya enya asam keto akora. Welcome to Wednesday morning. Max FM 89.7. Welcome to Wednesday morning. Max FM 89.7.
89.7. Abusia Mass 89.7 FM Max Money Dew and our Sogusa Wutieno. I said, that time mobile park Christy. Anybody a biddy and then some get to a cry, and in an answer was a man found whom 20 passo, only Pabadi Rambo, only Pabada Dow Palm. Now, young fear whom 20 person tin and nay, share, yes, see a shake garlic. Garlic, ya, and did non when you are garlic, ya, a different friend, no ya, no ya. A woman say a dear quay yem, a year, and ye, and see a best share a num pet na a chain so. Ya behwe ni aka atwaso ene yesi ye hwe garlic yenyina enim se garlic de ye dwe na nua instead you betimi ya describe no na garlic no ebi ye fita na ebi nso ase cream color en shada nya white sa wo de freduane dia ya na etimi boa pa na ye nhwe no good side na nsa yesi wo de garlic efra waduane edia e boost your immune system na che say enkwamwa na ewo nipadua no ma eboa kotia yare no garlic no atimi kwhye won mo ma entisa yade bi kura na eba obehu ana che say ehwiri atofom ya enye asamketo kura ena wo obi a wo high blood pressure so a eya tai fa garlic efrefra wonuane etimi ma ne kofom kakra lower blood pressure ena afen so no wo obi a kind of saying wo pese wo cholesterol level ejina yi a garlic nso etimi boa wo yie pa ena fe supported detoxification garlic ho asem ena making enti betimi de bia fra wo nuane na emom wo de fra wo nuane no wo yo ba penfo a eya na watimi abusam ansa na wadi ni bebrebe eye se bia wontimi ni enso eya abusa wo doctor ansa na wadi ni bebrebe ya enya asabketo akora ofise mpempin no garlic no enhwema me yehu se etimi ema woyam eya wo yakakra bi eba ne se bad breath any body odor ni ade ne de sendie mo amunim se garlic de enka kakra wo nti wo de no waduane nso a na wo de ano ne yie afen so enye nipa nyina but ebinim wo hono mo a garlic ne skin na na ne body na ase ne ho keka no man some kind of irritation enti eno so na wahwe saa side hono mo ya enya asem keto akora ena obi wo hon so a oda medication bi so wo de garlic fremu pe na ase ma eduro na wo no mo no ma ni nya aniema wasi wonya efri eduro no mo enti wo obi na wo de eduro so a na wo de garlic wo di ni bebrebe a eya no abusa wo doctor ansana wadi no emro so ene bibi kakra yesua edi afa garlic eneja majeja egum edi amawo no yesua say garlic de eye fine wo de fra waduane a eboa anase wo di a etimi eboa support immune system no enya asem keto a ba ko a memesua wo mu no ena afen so no obi wo ho na se ene wo honam no enje a eka ho kakra bia na ase ahokeka eya abawo so ana afen wo yoba penfo a anase wo de duro so a wo di ni bebrebe aya no wato bo ase a edi ahwe yie
Abusuama 89.7 FM Max Morning Dew no osungu so awutie no apomudin de ehu hia eye nene no krampo no ase ye hyasia bepem bebre ye dui apomudin ho asem ya kana bebrebe pa fi se nipa wo boa yen aseda no wo se ubeyi nyame aye wo yi nyame aye so na wo hwe wadidie mu yie pa woni ahode a wontimi nkonkoye hire baba wa Sunday man nye yie na madin kan ka se garlic de ehu nipa no edoso enso nye obi a netimi eje no nyema keka ni nyina atwe no yensa aka Dr. Pope said ya na empempi no ye frɛ no na ne aka bi a aka mu nso no onfa enso so man na gya yenye hwedededede ensɔre so na firi hɔ no ba na yakɔ ye billboard no eso nti dɔk wo so a ɛda wasɛm wakyem wakɔ abadeba max 89.7 FM Max Morning Dew ya no pa adwumadie yi eso Mense me da mase bebre me da atiefo ase mesa achia atiefo nyina na so de ye nyina yetinu mu efa je ne kankan ho no ye ka je ne kankan a ye garlic na sa garlic ya ye ka ho asemu yi ebo ni fadua wo akwadua san so bebre bibi te se obi a stroke ya te no otedi garlic anase onoma ebuano ama taden etumi sin nipedie mu obi nso bibi te say obi a garlic benefit those who suffering instinctive coolness and to those suffering symptoms omo a amoma ne ahyehyehye say ebi a omo ta dodo na de no omo nso omo di a ebua wom ama nipedua no so nya ahoden ebusu no afi bibi te say remove crops atiatia intinum atiatia no mpacho eno nso ebua pa udi garika etumi eyi firi mu anafe bibi te say crancy throat say udi garika na etumi obi wa na say amama bi wo ne minimu ne kon afi eno nso udi a etumi bua ma eyi sa de no ma o mena so te kama afi bibi nso te say ewa yebui chronic cough facho bi wa da bia wati ni so anofa wie mbesa senipa no so otadi garlic nso a ebebu anuma ewa na yede ejai bibi nso te se chest pains ya nkoko yare ya ye ka se chest pains eno so garlic etumi ye ho adwuma pa afi bibi te se owo cow anase ababi a beka to say scorpion anase snake bibisa no so no say ebika na wo ye garlic anase wudi garlic ana wudi bito so nso a eno so e chefa zini na afi woni pedie no dem so bibi to say cold tumor no akoye bibisa o ye katuma na no oye ne ho akoye fe cancer bisa no empompo bone ne de keka ho no so no eno so o mi eboa masade no etumi ejai dem so bibi to say obi wo hon say adabia na ka say amema ni wonimu amema e wonimu say nipa no ono so garlic betumi abua say nipa no akwadesen na atin so obi adabia sorry ofio me de me sorry na pa me ho ye me ya me adwuma kakra me ho ye me ya say garlic nko so wa na fa na so odin so a etumi abeti sapiens ni na we de na kese ne papa pua na waka no na ye hwe ne back side no so kakra garlic no so ye di a yenya ne papa mu awie na abo ni pedua no eno so no esa won nsum so asobane a ye ka say adverse effect eno no dia embo ni pedua no eno so ye hwe ne kakra bi bibi to say I say despite all benefit of garlic, garlic causes a migraine. The same headache. It's tipaye. Last year can want some. Garlic can do the same thing. I say, hamuyeti. Where am I yetino? And said that Mika etia ajen tratape. There, ya jinasi. Any yenino so garlic wouldn't be an answer
regularly taking now. A course so yani, am I a so a buffum. Because the blackness of the eye, no. As a shot, I say, a so yakusukusu. It weakens our eyesight. Garlic, no. It weakens our eyesight and the sexual performance. So sexual performance at my How say one a day? Also, garlic no would a bread and bema, especially young bemano. A bread and bema, after. It weakens our sexual performance. Most bones in bemano. Often so, garlic is a wood dear, it mima a scum tardo because a chew moonsu. Nothing so. Dear chapter crown, my can chapter on the say. Once and then my hunsu, na yo, the idea was say, do answer now. So, bet to me, I know, so bet me any about animal. What said the garlic and a drum, a neighbor from my timber from. Naka cry, Metumaka, Alpha benefit, and a side effect to home. Dr. Pope, yeah, there was a papa. Nyame enhyira wo se abrani na ye pusu ahoma na waje so abeboye ema ya pomode ho nsam so atimi akonanim anofa yi yesi da wase yes men so me da mate bebre nyame enhyira papa Max FM 89.7. Mass 89.7 FM Max Morning Dew. And I was so good so utie no. Near Druid Pan, I just said Max TV. Near Druid, yes. Near Druid Pan, I just said Max TV, make a match. And see where the need some cassia pan na abay. Ya mene wo eka say die ye obika ya ade mani na so mensaka yesue ade ya ni na so na yensa aka na no pay ne nyina ne sem your favorite TV channel Max TV say yaba multi TV so enti no we de ye ni jesam pa ne wo hia obaya ne se udi koda no pacho rescan kama na o rescan so a ubenya channels no niye fepa wo mu pa no ene Max TV enti bia na ye novela na wo pa hwe a ubenya bebrebe afen so sports dia eta hopo entertainment show so hodro ne ye other shows so ye nyina nso no
wobenya bi ahwe ya enya asem ketwa kra Max TV ntini ye boye homra ne se sports entertainment and more ya che se bomodin na risk ne udi koda no na ma wonsa enka Max TV ewo multi TV no eso na wohwe TV papa a eno no ye Max TV no na wo se wonya apomuden enti se waposo na ye wo ya wo kon wachi mmerebo wachi dompe wachi kasai ye wo ya se bia wo yo ba na be ma mienu amoka bom apa wo bia nso na wo ye be ma wo prostate no ya akotwa ultrasound ma sonographer na tro say prostate enlargement wo keka ko catheter bremu ansa enti wadabroma bomodin na fo ani edan Diamond Diagnosis Center how de wo ba ye be hwehwe wo di machines ahodro asisi so ahwehwe wo nompe ma hwehwe wo nipaduam ba bia yade ne hye biara ye be kwakwache na ba na ye timi asaw yare ma ho atimi atɔ eba ne se bia wo kidney na ye wo ya na se wonya problem kakra bi wo mu anase etete wa eno so betimi aba afenso obi a wodwo so ntentem empempi no obi a wodwo so ntentem bia na yakɔ infection side me na me ka kyerɛ wo odwo so ntentem especially wo your ba na se be ma na wo ta adwo so ntentem a enka se o na se de medidi meduane a medi no enum so bebre wo mu eno na nam so ma debi bomodian na fo ani achie mu wo Diamond Diagnosis Center afenso bia no wakɔ hospital me atwa lab ama wo uhwe wani benkum ni fa soro ne fo mu ba bia wo kwakɔ sa lab no a mesrɛ mo ani enkyere Diamond Diagnosis Center because lab bia ye ubapa state of the art equipment a anya sam ketwa ye render full laboratory service edimu obia betimi aba Diamond Diagnosis Center aba be ye ne lab aba beji wa yare hwe abeji wa yare sa te se enya sam ketwa kra Legon Okomlo junction ana say Legon Sports Complex ne ni omne din hwe ni bebepe oba abrofo ho before ho ne ye wuya ne se bia na honam tutu obu a ne ntin ne mu twetwetwehwe no ebia na wuhia akoponcha mpanie nketenkete bi na yedi twetwa body ne so ene ye woso 3 minutes pe na bibia nso afiri ho de amawo enti bomoden na frɛ 0558294804 0558294804 na maunsa enka Diamond Diagnosis Center mpanifo uni omudi nkita ho so a bibia betimi akoyi ama na kokogye wa yare hwe ene wa yare saya enye asamketo akora agoso ya ene na ma memfa we free mass buy HSA yade se enemu ubepiem wonom akache wo ba bia eben wo a na woto LG product bia chese ya tete so ama wo se hu ya se say 30% discounts ena yede atoso se wo beto LG refrigerator wo beto washing machine wo beto sound bars ahodo no ano ya tete so say bam de amount ani kasam a ewom ne se LG product bia kwakopiem wo mass buy a wo beto no ye de bluetooth speaker enso ebeka ho brand souvenir ena eno nso so ye de ma wo papa wenum nyina no efoforo so esan ekeka ho eni nti no se LG nso so de nyina ye nim se eye product papa kire se ebo adwuma yie na eche ma wo papa wo won air condition wo ho a eche ma wo won TV eche ma wo won eyem eche ade bia eye home appliances a eye LG branded de wo wa eche ma wo yie papa must buy for say ukopiem e Madina Zongo Junction ebi wo ho was so small circle da kuman ena afenso so La Paz Takrade chese stores ni nyina de wo ho no mo a ukopiem ho na aka se opel LG product nkwade a ye de ebema aboofo so ewi a ya chew bluetooth speaker nso so aka ho eniti fra wonom wo ahoma yi so 0544 019552 0544 019552 and visit website no www.massbuy.com.gh massbuy.com.gh bomodia na bora ho na so so ko hwehwe
ɛyɛ LG product bi a wohia ɛwɔ wo fie wei ɛyɛ kivo hot pepper ɛba de kivo hot pepper mpo de a ɛde ne din ɛna na ɛyɛ hot pepper na kyerɛ sɛ mako no ɛhyehyɛ yie papaapa nanso ɛdɛ yie wɔmɔde anakɔpɛ bi fa yɛ wo nua ne nyinaa sɛ wowɔ restaurant anaasɛ wowɔ chobas ahodoɔ no a ɛyɛ traditional ones no yɛ a yɛtɔn ɛyɛ noodles ɛwɔ kwan ho yɛ a yɛyɛ hyetɔ ahodoɔ no a ɛtɔn aduane bi a ɔma Ghana mu wopɛ sɛ woyɛ no wode kivo hot pepper yɛ a ɛyɛ yie na woyɛ firi mu nso so a ɛnyɛ yie ɛnɛ yɛdi mako na yɛni mako ɛmpɛ yadeɛ yɛdi mako ɛpɛ apɔmuden ɛno nti kɔ market na kɔgye kivo hot pepper yɛwɔ ne nketewa yɛwɔ no adantam yɛwɔ no akɛseɛ the size bi a wo sika ɛsoɔ no wobɛtumi atɔ kivo hot pepper ɛde aba bɛyɛ wo nua ne yɛfiafie mu nso so no yɛtumi ɛyusu kivo hot pepper ɛnɛ deɛ ɛnoa ɛde ne din nam yɛse moko hyew wode wokɔ a wo sɛ wopɛ mako no a ɛhyehye no nanso ɛdɛ no kivo hot pepper ɛna yɛde ɛbɛma wɔ when so ɛyɛ Royal Organic Clinic ɛkɔba ne sɛ wokɔdidi na wɔyɛ ne di yie na ɛkɔgya ɔyadeɛ anaasɛ wɔdidi mu ɛnyɛ na daakye bia ɛgya ɔyadeɛ ɛwɔ wapɔmuden mu a ɛma ne ɛmmɔ wo ho ɛnɛ yɛmfa yadeɛ ɛnkɔwuo sɛdeɛ ayareɛ wɔ hɔ no saa nso ɛna ayaresa wɔ hɔ na sɛ yareɛ wei bi ɛkɔbɔ wɔ ɛne na kɔpie mu ɛwɔ Royal Organic Clinic yɛ a yɛfrɛ wɔ no Organic Hills sɛ wonompa mu anaasɛ wontini mu wo honam mu ɛtwetwe wɔ yɛ yɛfrɛ arthritis no wokɔpie mu a yɛbɛsa ɔyadeɛ wowɔ kidney and liver issue ya diagnose you se ɛyadeɛ sɛ wodi bɛkɔ wu a wɔn se ɛntena se ɛmfa ɛnkɔ wuo popiem ɛwɔ hɔ no mo diabetes ɛnso so yɛbɛsa ɛde ama o yɛbɛma wagudiem ɛwɔ mpa mu aba fam ɛnam kyes aphrodisiac ahodoɔ no a wosesa ɛnom yɛ ninti no ama sesi a wotɔ hɔ a wogyina so ayɛnkyɛ na watɔ hɔ 2 seconds man kopiem ɛwɔ hɔ ɛma wanim ɛnkogu ase stroke ɛnwetweyɛ prostate disorders ne nyinaa wɔ no ɛsa stomach ulcers ahodoɔ no a yɛbɛsa ɛde ama STD ana STI wakɔdi mpa mu agorɔ ama wanya saa yadeɛ bi a ɛntena se ɛma gonorrhea ɛnku dabi ɛnyɛ saa ɔbɛma no koraa no ɛbɛfɔm infertility woyɛ ɔbaa anaasɛ moyɛ awafoɔ mapɛ awoɔ abrɛ kɔ na kɔpie mu ɛwɔ Royal Organic Center na Organic Clinic yɛbɛhwɛ kama pie pa woyɛ obi a wo homie no ensisi so na kyerɛ sɛ wo homie a ɛtɔm baako na apagya baako asthma ɛna meka ho asɛm kɔ yɛbɛhwɛ wo yɛsan so ɛhwehwɛ nipadua ne mu ɛcleanse nipadua ne mu ɛde ma wo mogya ne hunamani ɛda hɔ fine yɛ apɔtɛkɛsɛ no ɛyɛ body detoxification no yɛde ɛbɛhyɛ ɛyɛ mfidie mu ayiyi efi bia ɛwɔ wo nipadua ne ama wo kama paa na ne korakora no nso so no woyɛ obi a tipayɛ ana asomben ɛgya wo ama kyerɛ sɛ wogye wo ho a ɛnyɛ a wɔsi yɛte ne te koraa ɛde ma wo yɛsan so ɛma yɛn dietary advice enuane kwan yɛfɛ sɛ wodi no brɛ sɛ wodi no ɛne sɛdeɛ sɛ wodi no yɛde ne nyinaa ɛbɛma physiotherapy ɛno nso so yɛyɛ wei ɛne deɛ keka ho bebree ɛna Royal Organic Clinic ɛyɛ wɔ wɔnom aso yɛyɛ wodi awukopie mu hɔ a wo se wote wɔnom enka ɛwɔ Max FM Morning Dew ɛso na wokɔ a yɛbɛma discount papa hwehwɛ wo kyira kwan ɛwɔ Dansuman Exhibition last stop opposite Chicken Man restaurant no pepepe frɛ number na ginchemu eburu mi die so wɔ 0249 36 3789 0249 36 3789 and 0246 590978 0246 590976 Royal Organic Clinic yebo mrane se Organic Hills kumi abana na tiatom kumi ayi baby a wo bia no bra wa na unya ba wa fe wo de ma wa ha e dey na me dey kan ho e say must buy so we di ententem ja so ba na beto itel tv na ye digital na ye sleek na ye kama no wo beto bia wo be ma oyamfo account mu amu twam ewo da command junction main traffic light na se na bowra inside ba na beto itel tv na ye ma oyamfo efenka ho bia na wo madina enti anasa denta ne importem a pantane ade nyina mu nyina mumra madina zongo junction ba na beto itel tv ni bi sese ya na yemfa yamfo enka homa obi na ope Techno Camon 40 anase Infinite Hot 50 wodi ebomodin a beton yemfa 150 Ghana cedi ma fa he obotom umpewe na opedien anase
beto yen techno come on 40 no bi na bomodin afa 49 Ghana cedi ka ho ne ma smart watch na etimi peke call no enti phone ni da inside the kura mensuro I watch ne be peke e de ama wo bomodin na ma wonsa entimi enka wo de beto refrigerator meka de yin fridge ye yusu wo fie bia ye de nde ye kama pa na fa 400 Ghana cedi ka ho ne ma stabilizer na ho de no eduru empemienu 2000 watt no so ni nyina so benya e wo Maspy enti sa water community 1 junction mall area mu ho na je say mo amwo West Hills mall ne potemo circle wo ni mama mo bi pick farm a bra circle branch na bebeje wo de sanso na ja da kuma de menya aboso dada la pass ye wo start time building mu sanso na kaso a ye wo takrade station Maspy de eja oba hon ma eni papa nko an ye ton ho ye send discount eni sika eni phones asan aka ho edi ama ye tiefo eni yahwefo we de ye bedan ho na ya gi aboafo nkrato aba ya numusuo kakra ye ba ye de street no ebeba abeto dwase se ya ye ba sisia. Get ready. The Ghana national football team returns to the pitch for thrilling international friendly matches you cannot afford to miss. First up, the Black Stars face Austrian national team on 27th of March 2026. Then the excitement continues as Ghana battle European giant Germany national football team on 30th March 2026. And on 2nd June 2026, the Black Stars take on Wales national football team in another exciting showdown. 3 big matches, 3 tough opponents, 1 proud nation. Catch all the action live on Max TV. Max TV, home of sports. Don't miss a moment. Cheer the Black Stars to victory. For sponsorship, call 0208 623010. Calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwasi. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. Wako school near you, you have to go to Presect to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. Get ready to save big. Better itel A100 smartphone and an itel 32 and a 43-inch TV. Never free yam phone Ecofi. What's here? Free yam phone. Also, grab Infinix Hot 50 series and enjoy a massive 150 Ghana cedi discount on each purchase. Buying a Techno Spark Slim and you for 99 Ghana cedis keke eka ho. Nenya the latest Techno earbud BD04. Better fridge. Now for 400 Ghana cedis eka ho. Nenya 2000 watts Binatone stabilizer. For love Ghana. Shop Max Buy. Call 054-401-9552 or visit maxbuy.com.gh. Shot on target! Oh, my word! That was the Sputnik! Through the middle. Opportunity for the Fabians! They are back in it! Asante, Mr. Asante, what you're going on? Football is back and the nation is ready. From the streets of Accra to the parks of Kumasi to every corner where passion beats louder than 1,000 drums. Ghana Premier League returns. The rivalries, the passion, the drama, every tackle, every goal, every last-minute moment that reminds us that this is our game. The stars are ready. The teams are ready. The fans are roaring. This season, we rise together. This season, we play for glory. This season, the Ghana Premier League is back. Live on Max TV and Max FM 89.7. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back.
89.7 Weura Max FM what do you okita say boy hey Ghana fue minie Afro Moses mitie Abena Mozeeno Abena mitiemu Maji wedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe ele ti so bi febe dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili masaya se I want, a two, 2, 3, let's go. Welcome to Wednesday morning. Max FM 89.7. I smile too much. I'm way too hot. I'm too spirited. I'm cool tempered. They say my dance is studio. My girls are hips, yo. I love my soccer. All my ladies taste like sugar. I'm made in Ghana. I'm made in Ghana. I'm made in Ghana. I'm made in Ghana. You can take me to London. I'm made in Ghana. You can take me to Lagos. But I'm made in Ghana. 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 You can take me to London. I'm made in Ghana. You can take me to Lagos. But I'm made in Ghana. Flight up a sea, Kotoka. Bugger unity, yeah, on the car. Your cassette, voice, I share, then your temperature. Now your bottom wants some pocket pressure. Now still, you did that. I show one, show love, you be my boss, roots, yes, so when I treat the best, I have to some man fans, fire, yawa. Rasta man say one low, from bullet to Accra, one soul. Then you know, see ya, one do. Kill a will in the fire, one go. But a man day, they want chop rango. Pass some few ones day, they want show. Gonna be the gateway, not be the window. You know, Ghana swap for 17 a yan show. I thought I am Messica, and when I change the path, so now I'm the woman, and I am best. I don't know why you miss out. Oh my God, about the rapper, but you can't get to I'm made in Ghana. I'm made in Ghana. I'm made in Ghana. I'm made in Ghana. You can take me to London. I'm made in Ghana. You can take me to Lagos. But I'm made in Ghana. I'm made in Ghana. I'm made in Ghana. I'm made in Everything me. Ghana the head oh I go say Ghana nyede na mama ya wona mu ayo ye misahe amani de mu ade na enipa de mu ayo mu na eja omoma ne ma anwene ye nso na Ghana de no kwasemi emu ade pa go say ye nhwe o wo ye Ghana ni ukura Ghana passport ye ka say ya mu akwanya sisa citizenship and I said, I'm no do about one out is a yes, citizenship. Who by morning. Your cousin, country ban and cowper so yes, Sunipa, Mania so national, yes, so national, we yet a Sunipa, a yes, so mine. Dear, can me prefer Israel. Open Israel when water draw. And take out say, war Ghana passport, Kawunya Israel passport. And non comment na ho, name Munka media when about US. Madam, choose tobacco. Choose tobacco say. Me Israel national. But me kwa bomb me bra. US. No just a Ghana no dey akwasha him fa. Say e ba ne say see asesa Ghana. Ana ye yi me afa na ye wo me fofora. So what you so Israel national. What do akwani abansem ewo yes. Yo, abusia nso betimi abamu. Me Israel de shit. Betimi abamu ye street ni so na ya bomodin agba wura da Koma street, Circle street, ye wo Tiptoe lane, ye kwa New Town, Mamobi Pick Farm, Nima, ya boy wura mu enkran ye chire ho no mo wa mo ensa wo mu ne amasa man pokwase ba ko ye fe ba bi
Toma say. Toma. Ho nyina nso ye wura ho yakotema communities ahodo ni nyina afie nya ne potem nya yesi ebusawo sa kwanya na ba wo ye Ghana ni yesi choose country foforo a ehifa pa na opese ka make ye wo me wa hanka mpepa ana say ye wo me ha na say me ye hanom ni anka mani beje ehifa na opese enka wo die wadaworoma obi aba na nene ka montwe ne fa no mesene tutu dwai na je se mo haja ke no mesene wa hu egu wonum tim dada amefa nto so no obi a wonte ye 0551598321 odi ni baby akase frɛ no pay. Hello madam, good morning. Morning. Me Philip me invitation. Kasa de mamenti o mutual voice na e frɛ ozai. Oh but Philip me invitation. Hey Filippo Ingazi. Teshi. Enu asa mantene nka wana. Oh, ela me ye akwankyere bia ma Real Madrid. Ewrade Yesu Kristo. Ya wo yo difo na du nsini ana se komfo. Philip yen show akwanya na ba sechusu country bia wo pesa wo ye eho national se de akoso yaka no na ehefa na obejusu. Na Ghana ni hobby ma na. Ghana ni hobby. Ya pepa Ghana. Se kan se Ghana exist ya. Ebe na Ghana exist. Nti wo do ope Ghana na. Ga me pebri. Wait. Ghana is the police here. Wait. James that is saying Adenta Madina for who to say. Oh, Yamia, this is Adenta, United States of America. Okay. And yes, hallelujah. Or then hallelujah. I mean, sure, now I'll be a Adenta Jan Watton. And I said, oh, dear, or mine once some woman. And go back. Oh, there you go. There be. A man said, my country said, Ghana, no, the Gamma Hokra, or woman for one will be time and come in. Me Ghana, dear. Mimpe. And come oh, men, me never beat a Russia, yeah. Then I will be to me up for me. Wait, I caught you jump to 1 minute. No, my yet I can't move Queen and View. What is she? Quiet, going, James going, not say what your papa say. James, I don't want to. Hey, James, pa. Yakubu pan, why the Madio, papa. Woody. Casadin. Sidi now, boss, and mammy who's a sikabi back was your friend. And yes, I am in a claim it. Cities in our way, dear. Now, and couple and trying away our life among one. Oh, wow, here. Young quay, country ben, I would ever say, oh, through my mere moba. Nya, hina ope. Pajama burger, Mona Modemoche, Esimu Honeson. Mona Modemoche, Esimu Honeson. And I for that. I said, Munya, Wakwana, Mr. Ferguson. Hello, good morning. Good morning. Mr. Ferguson, good morning. Yeah. Abena Mozeeno. Yeah, that's an answer. Get what? Wakasa. And a sexy, beautiful Greeno. I could say I'm fine. Greeno. Shut up. Greeno. Okay. Now me, I'm Medina. We have broflies. Now I'm saying, broflies. I'm not there. No why. Mr. Ferguson, young show. You also from the sea and was why a German bugger. I was why a bugger bay. Oh, media country now. I admire so much. Canada. Canadian bugger. Most of my idea more bar, more tidy a toys near the Brem Kola. Thank you. Over fried rice. A jatabu, papa. Papa, you didn't question a jatabu Samuel. Daniel. Daniel. About your good morning. Morning. And that's a chair, James. James Adenta. James, the only was so Russia, was so Russia. China. Oh, China. Ni hao. China.
Anyhow. Anyhow. The Jinchang. Tana Catane, the Hopo. Yay. And then when winning Yamentra. Why? Would mean Nimini Obeka. Daniel, no, Dejatabu, Minimum Obeka. Minimum Obeka. Chin war, not as a be gate in a mammy. And I am Papa. Would you only maybe I got a piano pay? Keep your secret. Now, the donation banner. Number no crowd buy and me, who no man, and the may be your sense and a number. Hey, keep Nadia Semuni. You keep your secret to come on to give the basso. Can. Committee at the end of life. Yeah, Fanny Sin China anti gifting Casana Afro. Anti gifty. Now, why are dear? I got your sister. Aye, so to Kumima, Dio, Kumisa Fan Pojoski. Aye, why Pojoski gifty. Kumia man Pojoski. You may have to go now, swear. Yes, I feel papa. Now, anti gifty young show. So, what I wouldn't question that my main crank as a baby. A country bear. You know what I mean. You got it. Only your men try now. When young could do what ye, you know, one at Ghana. Ghana is the place to be. What I say? Aye, Filippo. Hello. Yes. Because I make mountains and I'm Muslim. Now, come mountains could be country as a me quabri. I said, I won't so how your mind. Let's have Bruno and Ghana. Why are the Empo, Obiamponka, so a Ghana and Poara? Why are dear? Why are Diana, there can you say Ghana exists? Say Ghana, and you have a question as a me. What's still our Ghana or not creating Ghana? What about creating Ghana? And I Philip when you live there, what I will bring why? Quatra mountains, never so. Yes, Quatra mountains. Yay, when ye Danny, I shall butcher Daniel for more. I am in so. Where I shall butcher Nino? I shall feel town. Now what to say? Namadomo, Namutu. Boko, Equaquamora. Na, I'm so, your papa. Papa, I did transfer of pulling grains from Anta to the stegma. Where they from morning to evening. From morning to evening. To Papa, I actually an enumerate 3:30. Why? Yo. Come on. Yeah, that's a brow. Now, what your country ben and Kiakasa qua, and I say free one my your honeymoon Nipa, country may apart from Ghana. Passport ben and away. Maybe in the US. Only Yaman train, US of Bogus. By now, a man kick a over fried rice anytime. Banku fried rice. Honey, no way could change. Ayawa, Make Benya. Kwame. Kwame a boy. Kwame Block Factory. Anyway. Kwame young quay. Yeah, Joe so bearman now. Any for make us any Congo friends and any aye. Now, what's your hand? You should just on. Sir, me know what you are only more. US, well. You get what I mean. You get what I mean for. You get what I mean for. I'm gonna go for. I'm gonna go. You understand? You feel me? You feel me? Yeah, you feel me. Aye, 1 year. Oh, I drop off when I'm here, dear. Yes, Stella, I'm so my feel. Oh, it's my feel.
Yes, yeah, Joe. So now I'm sure. My busy sir, and I won't tell me. Kafra, say, yes, yeah, dear chill. Why? Dear, say, yeah, for a German for so yeah, you group. We to me, my 8 o'clock, I made a meko. Danka sugar, danka so for pajama. I won't say, you know, yeah, send me a Hoffman. Hoffman. Wow. Yes. Okay. Yeah, you like it. Ready, akwanya ne beba nyame beye. Na makomunchi. Na asam de na asam ko. Na mo mfa mo ya Ghana. damwase. Ya Ghana so da wase eburu wai. Ya betina me ya. Aha no na wote. Udi ni baby aga se fra no pay. Churches ni o ashama tadeka. Churches ashama tadeka. Ye na shama fo nyina mo hoye. Boko na so e. Yanso bia ho ye wa. Yesu ase. Oh wow. A shaman atadeka na je say enya asam keto akura. Dakro de e o se mo besra ye wa ashama no. Ye be badodo, ye be badodo. Because your listeners no more of them wa. Ye be say say nkuku ni nkaka nyina ko bo. Sa mo fa station ni mesi ashama street ni so wa. Ye be badodo. Ye hwe Ubaka na into aso. Ubaka in India. Money ebo mutu a moji 1,000 years and some more. Na yanso na ema ne ware ye no. Na etua muti nsa. Ma hu se awade ntia papa peso ko India. Awade na ntia. Awade ntia churches peso ko India. Awade na ema ne moma ware me. Ene na so ni. O ma me de wase why? O ma me de wase. Ene na so ni ma ba. Achieve for. Anopa ide to say when ye. Well, I pay me mo ya pa. I don't know what me have to go there. Oh, I machine no na we dey so be an control. Machine no facha yen wate. Machine facha yen wate. Debi. Debi. Me keep your computer. Oh, keep we dey facha yen. Wa na nya wa na be we. Keep ya ye kra o. Anyi ya ji amfun so atom preko pe. Ya hwe na country ko a wo dey wo pese ka wo free ho no. Aw. Me dey Ghana. You know ka say. No try mo Ghana there. Keep. Adianchin you. Keep for security. Adianchin you. Adianchin. E wo se ka e wo mu se e wo ho de. But ne papa kumi de yade na san no. Nti so ka come to say keep your secret. Wo ni nyame ntra wan. Fifi. Yes, madam. Now who ye bonie? Kamadu. Na he na wo sha asa ho ma ye ku sa no. De mo afri Ghana wona wura no. Mo se atama fun kwane tie. Mu ni laba de atia etie. Mo fa nche yen. Ye babo afi laba de akopie mu ashama. Nyese bi cantonment leboni. Nyese we. Eh, wo bo trans ye damu ho no. Labadi mami. Ayo, ene na teshi. Yo tabo me. Our national na yanko ya ni mwate. Baba. Oko sambre biem. Ai, sambre biem. I will say a mass 89.7 FM Max Morning Dew no asogu so awutie no. Fifi, also a hifa pan and kebia ka Ghana ni wiase a nka opese wo free ana opese wo yom national. Australia. Awo. Nya ho so kwan wa wo. Send ne. Manage Australia na so pe. Bia na nje beduru ayo no we ni ku African country bia. For where? Up to now Madagascar kro bia mo. Nti wo ba kwan. Wuti wo ba kwan. Suriname. Ye be dia ni. Udi. Ya fam kwabna me ka testing inside. Aja kwabna, nke kan so fo nyina mo ho ye. Akoto adumo. Eda Yesu ase, yesu ye ho ye papa. Na yenhwe o kwa hen country be na wo choose ye. We dey come to nsa wom je. Nsa wom he. Okay.
Gate. Nsawam James. Hey, asma o can dangerous o. Nsawam. E wana ni padom wo. O de ma o ye fo anya wo na bre be piem wo nsawam. Debio de me gidi ya na ase de ade. Udi suma si dwa mi wo hu. Already ya me. Hey. My shocked. Open some gate. You had someone who or can't put him here. And then I miss it, the Missus and I said, yes, and walk canoe. Nipa to a 100 one pill. Yeah, I'm just a quarter of a cum. Go back at the Beba Muamma or the Oakany. Quite. I wouldn't say sound so what, Papa. Oh, or the uncle any 05515598321. Also bet me about manager. Fan say Ghana Mountain Winnie away, Ghana ni ho. And him for pana, Cowper Senka would you free. Be at me. My episode free so. And I said, me, I was just man, American. And I'm missing Uncle will be free. African country. And the African country and up in Capes will free so. There's only Ghana, yeah. Who will have to fit the deal at free Ghana. Over this, hey, Rio. This isn't coming from me. I'm a Ghana Sanka, yeah. And Kayo. Me, mum, and I'm not quite queer gay. And near Miss Alata. But that's a man for African country that can make you Middle East side home. I'm also no custom. Would you baby? I got a fair pay. I'm a medical Israel. Do you have any Germany who they semi copy Germany can be back? German, one. German buggers, who said, Uber Palumba now, German bugger. Hamburg. No, German Cassan part. Oh, no, we should show polish. Would you honey? No, I train pimpins. Is okay. Those days in a Kelsey, dear him when you mention up German for German. Mate. Nyame muao. Oh, ready, Uncle Paul. German boggers. No, I did a pimp. Hey, we're trying to punk. Yes, I'm going to pepper or share a t shirt to cry over you. Yeah, I was one. I mean, you will be fee. How many pepper? Man, Nana to say. Hello? No, why I did the May. No, like me drive on it, me taxi from Bashiru, me can't go to someone from the 5. Bashiru 5. Yes. Lafia. And then Lafia. Ante Boy Bashiru. Ante Boy Bashiru. Ayabedi Sala. Ante Boy Bashiru. Papa no Muslim. Hey, Bashiru. What brother can occur? What son is here? Did you what's the son of religion? Bashiru, they are quite country banner campus of Frisu. What way can I go in the over Dubai? Where? Canada, and I'm why? Na Canada, dear, in your bad side. Bomodiana worked towards it. Yammy, you as a sort of honor. Yame Emani Mremuna. What's in Papa? What kind of pray? What a friend of Kadankada. Why? Where do you why you? Why out of form say, brothers, on your conversation, we are card was Minyaka was Yammy, because one white. Oh, wow. Just a man for a summer yarn, no more dying. I'm a gun and a boy, so there's a gun anyhow. The gun anyhow, dear, a hiana, you be free. I walk Ghana man to Ghana anyhow. Ghana walk. A woman cast, I don't say a sin to Tom, but baby, aqua, not from our way. Illusion. I say, won't say anyhow. And what you're free Ghana, Magana, and I'm Corona Dampine. Hey, and no one as if you are one from our honor. Shew on all cronos. We are Sundays, a Mujay, a minor baby, how. Maybe Hannah make Ghana come out. Ghana, your bad, son, Sakura. Krobisuna wa, a drone I want to mean sorry. Can you say do Saturday, Sunday, no jogging?
bonum enye nna na sabi nipa bonfo adɔso ɛwɔ ɔman yi mu a enka wonam ha free bonto free ene na nipa bonfo adɔf especially wɔnom a wɔde okada kata wɔ ho ani wonam ana afia bedu bone amachi wo phone owie nso no wasan o mark ene we dia me nka amasɛ ma ba be 2 months ago anwumre beye 8 me see a junction so dɔkɔ obuzi ehaya o say said you wusi hwi masom gi me phone ni fa amachi no wo me na me ka me kyerɛ ahamachi anwumre no nwɔtwe anwumre no nwɔtwe me na me sew ya ye ayini be bosome ne kakra ni me say nipa bonfo adɔso pa na asamuni so mo ka se bi mu anya say encounter na me nhia bi da me share bi da na we ma me fa kwanya we na me plead with Odoko Municipal Assembly aya na anwumre street lights na nipa no oba so street lights na ho ni nyina buzi junction ho ni nyina enya adwuma no one na say momodin unya German obekoyi me da Israel na for dem yakopie mu US makobo me bra ho kobo bra ho no na ne adri pa die dubra emu ahwere mu nyasem keto entimi nkonkobo se wani tua pa se eje ni me say nipa de firi machi nti menhu no se bia o firi mani mu mpode bia nanka me bag de kita me nkrompo de obe confront me age na omuti moto su 2 ti o firi machi na mayi me phone no me so torchlight e de ahwekwan mu sister mafo moto ina me ho pavement so me na pavement so just atiato mu ho no ma say brade keep your secret in the microphone na kosia o 17 pro ma and I say 18 beba mon twen 18 ba na monye 18 bi emfa emma no na 18 de e be chedodo over 17 na 17 wo de free 40 ya mara 17 Ebusiama 89.7 FM Max Morning June asugusu aja wutie no eja yanya wie ye street yi so die na abra wanka ba bia o kwese o se Ghana he ya na ya fa ne se Ghana ni he Ghana ni ha ana gada pesa me kora wo wo holodo he fa Russia ana Canada nso wo ho pa Canada nso wo Russia nso wo ho pa Canada die nka yesi be fe bi Ontario so Ontario na boy ye ene na Toronto oli ne be hu yene yie yeah try Ghana yeah nti na me pesa meka no nti na me pesa meka ho asem no ya bet na ha ya kwa kodi holidays no ne yaba kwa kodi holidays because kwa kodi holidays ne yaba sometimes you travel and see you kodi holiday sister no kwasem ni he woni mo bi a watena brochire a wo ye adwuma a kire se ono ne lifestyle no live wa brochire a omo ba ha omo kire se brochire nya do special UK phone sister ye be catch us say wo ba ha ya resting place e honom de ye go be say kwa ku the traveler o enye cheja ukọ hazonko anti nka wo benya ne papa mu pa no ukọ na waba ukọ kodi holidays na waba wa month bi diakonia basa wa month awradi nhira ye nyina wa month bi na waba na ukọ ukodi wa month bi na waba ene nkuro yi batoa me da chi me say abrochire nkuro de meko ni nyina so bi amen menam Sweden na menam Canada menam Kuwait na menam Turkey na enya if asante atima gogo hia ntim aduka we go ma say why e dia ma me minimum so dia nyo hia na ye dia dia awosu ya atiatomu cha ohu me kama kire wo na ye hwe atiatomu nti we die no kwasam ne say course na eba no mo fa nche ye ntimi mfa ye nyame nko a kaya me nya segina ka nyame nko a ka de ya atomani ene ye be people's parliament na ye bi mo a na mo ba hono mo no aba be frɛ wo hono mo side yesrɛ mo pa mre no odwuma die papa kwati aye emena against ye akati aye yesrɛ mo papa madawurma Welcome to Wednesday morning. Meet me there, 5 o'clock.
Agosia, Shiami no num. No see a sport be din o, meet me there. Na Shiami no num so say a habanya din. Sir. Ah, e habanya din, ye fe Shiami no num. Mente. Ah, tie for betimi aba ma be. Ye fe Shiami no num. Habanya din fifi fom. Na haba be de fifi so. Me dundum wa homa no. Me yi wa homa na afima koso ya me dia meka na wonu mutie. Ahaban me se efifiri fom. Se meka ebi atwi ni na wanti ni yi a. Efifiri atekare fom nyesa. Atekare fom da ka se efifiri fom ye dia de wo soro. Seja. Eja na me ho asoro boga me dua me niema wo soro. Ela ga ko to kron ka soro. Ei. Asemuni boye Shiami no num ene mi hu na haba ne tese tese ayi na oye pe na amoa no sa na ne so na ni su ne tie bata no de amoa Shiami no num eya haban din haban ene ya haban ya mede mani abu ni bia ba menim se sa na ni din nya na picture me de be kire wo Shiami no num ene gogo mi en hwe se Shiami gogo beti me yi Shiami no num haban ya ma Seja musi bibi agwago. Musi bibi agwago. Betimi ayama wa Shiami no me nya sure so betimi ayama. Me hwe da pa haban. Dise wunya ne botanical name na se. Sa. Enu de wo hwehwe kiri kwan a. Omre. Ajase Ghana month ni mu ane wo ene se wo de nwum no. Tutu musa nti we de enjoy. Te mueve con que le show, 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 que yo somos te mueve con que le show, que le show. You wanna know? Meet me there, 5 o'clock. They see Kamiake, Mega Hinto Mozambique, Chireo. So, they was Sunday, Bokomokole, Shamino. Meet me there, 5 o'clock. Oh, Kamiake, Mega Hinto Mozambique, Chireo. So, no tea, no more ale. I found la, baby girl. La, baby girl. I found la, baby girl. Sweetie baby girl, mess the one I'm feeling. La, baby girl. Waba beni, wana beni. La, baby girl. Too much for my mom, I lost for my Joe. Kim Promise. Max FM 89.7. Don't tenter. Yera musana ya faji. Oh baby, I bring me crow. My falling out from me body. My soul me pray. It's here then I make up for him, my bestie. Russia, I'm you for read the green light until me top it now area. Oh bestie, maybe I'm getting jealous if I see you with your boyfriend. Oh then I make nervous. Oh baby, I bring me crow. My falling out from me body. My soul me pray. It's here then I make up for him, my bestie. Russia, my bestie. Max FM 89.7. You're too sexy, you're too bad, you're too naughty.
moment. Me to toss some about fear. Me get the scent to go bien see if it's a piano. Georgia Mujo. Says I'm born in caution, but to me piano. Georgia Mujo. Says I'm born to be mistress. Na piano. Georgia Mujo. Says I'm born to be mistress. Na piano. Georgia Mujo. When you say shine and change, white stuff so I'm very country. But to the very innocent, pretty girls so down the class of same. We see a shine and change, but that's about X and very country. But to the very innocent, pretty girls so down the class of same. So we are not Georgia Mujo. Obi a good on queer, and we are not Georgia Mujo. Obi a the budget, the other, and we are not Georgia Mujo. Obi a the pump, and we are not Georgia Mujo. I do love you, but I don't know you well. You may love me too, but you may have someone else. I'm so many every prayer must out on me. I'm so much in no before free. Abusia Mass 89.7 FM Max Morning Dew no asogu so awutie no. What fidi and the handman said there was a papa wunye mistake kura. Anye papa na nye opesa wote wasum wobetie ene yede atoho amawi. Ghana man timuni e wonti we nye 80-90 and I say 80-20 and 90-10 we 100%. So the ultimate say any twotwo mu otwopa. Asha siefira no pa duedue mu akasima no hwe a kame yenu pe na no nwotwe abo na jese. Menya waka kande kese na pa me pedo pa. Hey, akosi akame yenu na 50 na bo na me dia koma no otwe de na jese nya asem keto. Ye pentem. Ye pentem akopi parliament no so. Akwa bia na minim no. Ono oyo osi ye pentem asika. Otimi tina ka car ni dina traffic nu wasi ne na so wa. Ye ne nu wasi na osi ye pentem asika. Enti ne jese. Akasima no mienu pe na abo jese 750. Ne jese 48 money where you do 49 mo ye wura mu kakaka. Asida kese ensanko enfama kivo hot pepper wose makohyew. Emako na hyehye ne nso adeyi. Ye. Wo de ye spaghetti shito noodles. Mo bi na wo no a mako bi na wo ye say ye ebi a wo pese wo ye jollof ohun enya fe na akwa ye potopoto krokro waste time bia pomodi akọ supermarket bia ben bia anampo se wo de antime to bi na ben wo nchen ho no sa shop na wo mo dan na chi ho no ko onsabe kan kivo hot pepper neja onso makoshe wetim dia ye ne wo pese wo di ye bia ye kan ye jaden royal organic nyankopon hira mo sama baba so ya sen ne di dwumadie kase se esom Ghana fo na wo pese wadi die mu koyie pa dia bra royal organic ye be chechew wodi we bo we mu abeye yie wodi we ka we hu abeye kama na won so ho atimi ahehan wa bra bom entwentena se nyare ansa na wafa wo bag se wo kwaya sabia bra royal organic na ye nhwehwew ne hu ne ekoso wa bra bom ema kama ye physiotherapy ewo honma enya asem keto akra ebia na opesa wo ye reflexology ho asem dietary advice she say enema bebre awo ba ye nuane no so aye keka bom no so de kama ebebo aye pa mas buy for so nyame enkoso antone boase no onhira mo any promotion us asem akwame aye say month bia so no mas buy any different promo eba different promo by the most papa they say your favorite TV channel no Max TV yeba multi TV channel no so eya na obomodin rescanning with decoder no na telenovelas ahodro ya etwaguo Max TV no so watimi anya bi ahwe sports de ene bebruja shows ahodro entertainment shows any bibia opesa wo hwe Max TV so no bo de rescanning with decoder no so a wobetimi ahwe amana ye fe ayede enti ne de niam papa nko an ye de esomo wo wo dwumadie ne so a me ne okase nyumeku akase nso aso yase a ye de Mass Morning Dew esomo wo dwumadie no eso na ene no ye se ye beka kasa ho tie ho asem wo ye People's Parliament dwumadie ne so enya asem keto akora obi beka se na kasa no so bone wo mu na papa wo mu ana
kasa bi wo ho no ma yenka wo baabi enti na so bi wo ha wo fo ahoma no so na oba na ne nsem a wo keka no enye se bi a enye kora o enso at a particular moment at a time say obetumi aka ne sa kasa bi wo ha wo kana no pa enhye den enkoyie sa obetumi aka na nwumire obetumi aka na wia nti ene yesi ebehwe kasa eho tie chese ho so fa so be na betumi abre edi abre o man no wo bra ye wo Ghana manti mu a ye adwintwe ama Ghana ho we ka ya sori anka manti we pa na ye ya akom kire ka Ghana ya sori a nya sem gutu yesu agunya me so ye di muada esu agunya me so nka Ghana ya sori di anka manti machi mu ene ye di muada asori edi chese abompa ye edi atwen enyame ne anim ene seme no ka say die je say enya asem ketwa enti no ye be koba pe ne na madi kan aka no ye be ka decent language Ghana higher languages na dos bebre e dos pa na ye fe wo Ghana ho say mine so enipa ne dos wom kasa no so dos ne nyina nkanfua no ye keka ne nyina abom so a eboa ma man puntuo etimi ekonanim ya enye asem ketwa enti se ebredu na sampanifo tena se na ensem no etwagu a aya na watimi aba na woni yen aba betena se na yaka aka ne yie enu nti na ya friend people's parliament ni biemu a aya wodia menye so se Ghana ha enipa ba ko pe na wo monte kasa bebre ebi nso wo mutimi kasa no mienu miensa enan ebobu ya hebom meka na wo kan so wo kan yie wo kan me ho ate wo kan particular time wo kan a particular moment situation bi wo ha yen kasa bi sa obi wra ho no na fe na wo ensiri hehe o kwabo wa yi ade abekere no ai obi wra ho a wo kasa wo se wo kan enti wo behwe se kasa na wo kan at that particular moment ho te eye wo se wo kan na ene obi ani gi nso a wo kasa wo se wo kan na akopie mpanimfo ani mu nso so a eno nso so wo kasa ye ka ye du gina badwamu a eno nso so wo kasa esese wo nka ena ko so wo duru court nso a wo kasa wo se wo no ho de Brother, kwade wan hwe ya content ya wo ho beti content beti o se ya court ena wudu pro station so wo so wo de obeka ba bia wo ne kasa wo so kan wo so me dem dia me outspoken ti no na kire se ko na beti na ubeti ubebi ubiga ma bezo bato samia enti be bia wudu asori dem so wo ne obeka ena wo kwabo so mfie so wo ne obeka wo wura mosque dem so a wo ne kasa wo se wo kan ti kasa no ye hwe ehho ti a etie ene boa ma wo man empuntuo ekonanim ya enye asamketo akwanti we de bedan ye ho abaye ba ni aka bia nso ye de beto aso amon ne basisia